pendak deui sareng Ati Samsonwati Kursi sareng Soda. Untuk ayeuna bade masak tutut guys. Biasa teh coba tutut tong monyong. Tutut. Ayo tanur ka sawah, tanur paling, bolen, kang alam bolen. Betul lembang saya anak pedo gendul. Lembang siti. Ayo kang alam. Lah, saya rindu mama. Panda ayo. Kasih nasi toh, tutupanmu tutut. Ya. Ya. Mantin. Mantin. Udah Jenny. Mama Jenny. Itu karuhun gitu. Karuhun. Leluhur. Ganti abeng. Hak. Makin tenggelam. Kemana aja ya? Tega air. Pokoknya tunggu sukses murah. Neng Jamo, terima kasih ya. Kemarin sudah ngeborong ikannya ya. Sekarang nih mau nggak tutut, makasih banyak ya. Baik hati ramah tamah, jangan sombong. Neng Jamor, makasih. Ini dari Mr. Badru ya. Kemarin ikan, sekarang tutut. Terima kasih Mr. Badru. Bintang tamu Mas Badru. Diulem. Ya diulem Pak Badru, diulemnya. Pak Badru nanti undang di bintang tamu. Oke guys, ini tututnya sedikit demi sedikit. Udah bersih ya, udah direbus. Kita gelotrain dulu ya, gelotrain. Tutorial ngecrok tutut kitahnya. Ada ya. Raus. Icu lihat nih tutut. Tadi mau ngecrok. Olah. Bener udah. Sing bener. Monyong. Ada masalah, udah gagal. Udah tuh. Untuk nyari. Kita. Dicoplok. Aduh.